Kibor Pulit ke Jammu and Kashmir bat bor Shipai kari India kat kumki kubor na ke NDTV. Haka santere gu jambang arja arpusan kila lap ye kitiar pun bathai lani ki bomb improvised explosive device IED ki wireless set kitiar doorbin bat ki blanket na ke wei ke Jakari Lehnoh ha Surankot ke bahab ha Punj district. Ki Pulit kila pelat ye ki dor jong ini kitiar na ke Jakari ki balpen ye ki radio set bat santli ki bomb IED bat kamadian ki bor Pulit bat bor Shipai kila Pynpra ke Jakari. Kena jing Pynpra ketika Jaka Rieh Lehnoh kalau wan tang sisngi hadian bau Inspector General of Police ke Kashmir UVK Berdi ulah lom ya ke jing lang pej banyak ha PCR Kashmir ha kebalai don lang daki officer na kita nak bor ya da kan top ki Pulit ki Shipai kita nak sentiat bat Central Armed Police Forces CAPF. Ketika jing lap ya ke Jaka Rieh ke hadian bala don ke jing pentip baki don ki Subah Lehnoh ki beri ketika Jaka ya ke baki bor Shipai bat bor Pulit kila wan ban twet ya ki. Kapunj bat Razari kidai atli ki benta ki basak thambor baha haki Lehnoh hagi snam baladam. Hadian ke jing Pynpra kita ke Jakari Lehnoh laong bagi Shipai Pakistan kila beteng biang ke jing siat haki benta ke line of control hapunj bat ki wei pat ki sektor. Habatin pej baha ki kishap ke sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.